Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kipai Riewngeit Katolik ke Jyllaniambah Shillong hak arpu artrik Wyayong arja absen Kilayam Briew holor ke Khladnoh jong Pope Francis daga bay shimenta hak Jyllaniam jong ke masker pang banduai naga bentak jingja thaj bam jukut jong ke mensiem uni unong syarai mensiem bah Khladnoh jong ke balang Katolik ubalong unong mi bujli jong Yesus Kristus hang ni hasla pathai ya ke Jyllaniam hayeng mani ba katedral laip mkhra Lapin benta ya kemas bakui do lingdo saat jong ke Jyllaniambah Shillong umus Reverend Victor lingdo ringkat ke jing senran lang jong Bishop senrop umus Reverend Bernard Vice General Reverend Father Richard Majau bat kui lingdo soblei hamaulai parish ki pat Riewngeit ki shimenta hakani ke Jyllaniam jong ke mas bakui balapin benta do parish priest Reverend Telas Forest nonglang ringkat ke jing senran lang jong Aston parish priest Reverend Father Jose Varika Cyril Vice Provincial jong ke Gohati Province Reverend Father Vivan Mukim Aston Parish Priest jong ke Parish Sonapahar Reverend Father Roland Kharkrang bat Father Sylvester Kharkongor. Aga kertemu pa karupon panumen sim bakun. Kacing sutrai kandun kabat ibaro. Shogunat ifadar baro padun hani isistat berdan bati baro Riewngeit iwan lomlang benta ka kamir ban terwah play nak benta ka mensiem jom bapa changi Pope Francis or kalong ka jingsusi ya baro bay ka perthai sitlop ka perthai Rai padegi pediang ni pamon cukup Rai ubalatau Rai Shillong. Dia ketika mas buat itwai pangun tajumu, Rai uma ikalai kilep. Jika na jom bakala cumu, un penpoi usha padeng dan pada slide nakabata kapalang sebelum kepercay nakabata jungiru kuncu. Join the pash Rai ketika por nakajunget kapaslihem. O henmen kupara, doin kubur bagi long kinong po. Kenang berlong pelakhe Jyllaniam, ika cumaya pakun. Ngapla, oplay kebun por bero, para pi henmen kupara, bagana kop sikone, ga kecing berhak, keketen, kekekam, Jyllaniambah Syah kecingin bom ceput.
si Jing Khladnoh Jong Upapa Pope Francis Khladnoh Jong Kabalang Katolik Jungi Baro Jauman Ila Snosi Ila Peni Kajing Sngom Kendet de Shisha Kadang Yuman Mentakamit Hangiru Pan Tenwahau Play Yakaman Siam Bapadotam Jong Pope Francis Wala Play Shitong Hakani Kapartay Hakating Long Papa Poa Julu Ki Kalaisnam Ratrei Shitong Madwara Shibon Kachimha Kabarang Banakim Lang Salang Jungi Nampet Katani Ki Kam Jong Papa Poa Jungi Kapadin Kong Ranong Shishao Bas Ngoret Rayo Jikai No Tribe On Hikai Nanga Barong Bas Ngoret Papa Poa Barok Partek Dip Rong Bas Ngoret Kaching Snoret Chumu Kaching Leret Chumu Nadu Karyam Kabet Nadu Kabang Kadi Nadu Kaching Long Kaching Chumu Nadu Kaching Karen Chumu Longer war was Ngoret. Par Upapa Kuaching longer war ba Shida Shisur. We aim the Kachim Kabalong Shida Shisur. Nadu Kaban Kadi Karyam Kape. Nadu Kaching Kadu Eki Briew longer war Kaching Long Shida Chubu. Valai longer war Badap take a Jing Snow Snow Nem. They have watched us Namaraja Kasan, Rabur Regasnam Jogachis name, Year of Mercy. Namabu Hiderade, Long Way's name was Snow Number 4. Yakiway, Badana Pregachimi, Gadao, Portugal, Kabala Khladnoh Gatak Hospital, John Kibla Mansao, Balamong, Nakachis name, Rabu Hakabalan. Pasal ujuan kecil kerbangi kebejuk kebarang di terkadang usai keren berbuat kebarang Katolik ketika kebarang jauh kebejuk nak mentah kebejuk. The Church of the Poor for the poor. Biaya ban berbuat kata kebarang Katolik kebejuk kebarang hidup kerang ni hakik santi kebarang dengan kaji kaji Pope Francis. Pesan udah kacing wah cang lucu, menora cing sup, pergi caknya berper. Nanti orang udah kata anu bednes, ikiwe caknya berper. Ban ya keren, yang beliau cimut, menora yang kacing ha, percaya berkuai. Lembang nak kacing ya cimut, jauh Pope Francis. Nanti Briew ulang berpor, hikai sebagai kacing kemen. Wang yang ibarat orang kepada joyful witness, pada yang sakit yang Jesus Christ percaya, jaga boleh jaga jingkemen cengi, nang tahu lah tahu mesti serai. Apostolic exhortation, evangelism, gaudium, about the joy of the gospel. Yang ini kita dorang yang ini, tolong berbuat kita kemen, habayalap yang Kristus Jesus. Jika ni kecikai tu kan ni hangiru. Dengan kacing kaju, kebanyakan upah buat hikai berbor, siapa kamera bel, siapa kamarian, siapa kacing benih bersai kamarian, nam tahu hikai ini, latar kau kecil syarai percaya berkuai, lauda tosi, kemuat kuno bagi purom kamarian, saudang sabun cengi, berpenih kamarian, berpenih kaum, banu penjaboy kamarian. Barwara jika jikia yang ingin Briew nak percaya, ketika jika itu nak tak baru, kiri percaya, caknya berper, bakiri berper, ida hidup keren hadu mentah ni, ia ketika pang padeng belai dompok jadi lauda dosi. Perang Briew jaga jinsep, Ukraine berbuat jaga jinsep, habaran katma kelen persiam berbuat kilat kuno menwarai kecing sok, apa yang kiri badan pertama, mereka susah kok, udah keren, udah tok, udah leh, udah orang yaki, goya sukno, buram yang kecing orang beriman Briew, buat kecing iap nama pertama,
tahu Briew juga jing sup. Bakenda udah berbaru Briew bayata ikan Briew cengi. Defender of human dignity. Ukraine berbuat serta Jepang percaya kan human trafficking, injustice, and throwaway culture. Julasha yang kini kecing laben, ya kirit kiria hidup kerang ni. Henry Ukraine berbuat menerai ke hak kecing sisa hak percaya jungi. Kawasan kau hikai berbuat ini kekestan kecing jungi. Balong kekestan asyik betah kebalang. Church of Synodality. Kapalang cengi kini palang Synodality. Kapalang bagi hani isyik betah parolang. Kilingdo, Kiruniam, Kilokpa, Kilokbi, Ikon Samna, Kenarit. Kapalang kabayo bentalang. Kini kabau hikaya ni kamdam kini kihai sinam balande. The Church of Synodality. Kabakat wei ulang isang berbor. Padawara ya kacing nyokor ya kilong yilong sem. Ya kilong pa kilong kbi. Ya kikuan ikti jo kaya sem. Bandot berbor kaya sem kebadwai. Bai iet, bai yama, bai teli, bai rong kawai. Ha kilong yilong sem. Urang syairu kilong lap kilong pa bacanai. Kilong kbi bacanai, kikun bacanai. Barong ibakna, barong itolak. Rei do yilong kiba nyokor. Ya kacing im jongi paman nagasni. Nangka kabakana hikai ya kuria jua forum warna kacing reforming of the kuria penbet penbiang ya kuria perlu kiba transparent perlu pastoral perlu accountable perlaitnya kacing letter orang kuria kacing tay kaucu ralai kenilah penbet penbiang nawen no kenrum kenram Lembaga cintai Shillong jemu. Nang tak berkalai, udah berbuat kedonor, join kacing ya kilang berat. Pada penkam dia udah nong serai bokha sisa. Udah gerbang ye kibaduk kibarang ni syarat cekiar. Ceki cekap cengai. Terkadang let's kita ke peripheries and lead with love rather than authority. Wialam yang Briew siapa roh nyokor man wei kistan dari melatau kedua jumplai nyokor ha yang kibarok ecika yang iruncu nangta sesuatu bahasa inclusiveness upriang ya baro kibawan kedua kiwei kijanya prepare kenong yang percaya upriang cu bisar yang naru Nentau saya orang who am I to judge others? Menjumpa abad bisyari nur Beriang ya barohi. Bakasan we gerbang ikut samla. Promotion of the youth. Udah gerbang ikut samla. Berbatoro kasih serai ikut samla. Kristus David. Ban kiu ya kacimong jok ikut samla. Empowerment of the young people. Ralai yang ini berbahas sesuatu yang ikut samla hak percaya berkuai. Kabakan Briew, he care for the migrants. Burung bagi ya baru, kamdame itu kiba yasa kemah percaya. Kedai kejikai, jauh ni kubab koi Pope Francis. Bagi ya baru kiba yasa kemah percaya. In a way kemah. Khladnoh tamat Khladnoh penye no yenur pan priang iki ko kikon jauh play. Kabakannya authenticity. Ulama berbor bahasa sida maka jikren mati kam jemu. Ule ka ba ukren. Ule ka ba wela. Ndai ta machu kren iki wei de emela deru ka ba wela. Kabakatna de Briew joka jingwai. Udwai berbor, malah kasih, malah khidmat, malah bawai sikren dan kepatba. Udwai berbor dan penkut, udwai lah punya kementar juga. Pray for me. Kemudian Briew tu kacing udwai. Nang kaci su berkatundai, ulang perselur itu ketai berok. Encouragement of the women, mansip bentah kapalan. Nang tahu itu ketai berok pada bentah kapalan.
warga menang salang. The role of the women in the church. Baru khadaki, batship betah, balong noyalam kapalang. Gum kecik penyanyi kapalang, gum cik boleh, cik boleh, bat ter. We kerpang nyukuram ya baru kram nek silang kemat ya noya deru. Kata dekat Shillong jung Pope Francis. Kabat bau ulang ulur noya dah yang kecik sisya bat kahok. Kata gue ke bagi sukena Jaili ke hok pakai sisya. Gue dah ya kecing ya cakap malam. Gue ya dah ke hok percaya. Gue dah ya kecing sisya. Sibun kue do boleh. Nesokwa bang pasal kita katokan ni. Nak kau apa orang ni? Tinggi ke dengan ni kan mau ibu. Bat ini bat buat di kecing kacu. Itu wine untuk apa buat cungi. Boleh ibu kecing surpeng. Bat dia lah ibu surpeng. Batu biasa yang kebarang cungi sebelum kepercayai. Hakani kebor bam dan nosyarasyu percayai. Dan dua berapa simno ibu. Pakistan bi hakani kemir oi susi. Henry pat ingat scam. Dublai jam kibaim. Jisu long shine long kecimin pat pakacingim. Uta bagi henawun im meladau ayam.
Riewngeit, ban yoba yang kajing shisha, hagabau no penskem hok yang iban jomi, dau presutrai jomi. Utram dan ringkat bati, Doblay pada kati mipa jungkuan berkamar wei jungku ulaman banaya piye kati aye jong kati silspa bagi kampun unaya piye kati kemen kati kerkujo Oka barang bagat kampa silspa jungku pilio priye kati aye jong kati nai luar bom jengkut unaya piye kebenta paten bom jukut Doma pi kibalami patlang batu hak baptisma lemba kacingge kibayem hok yem sat agani pertai pidian ong we batu agayem shamne hapnen Oplay badan borbara ukba barukun Parumen sebakot unkan kuya hapi. Oleh so kamas karawan. Today, in memory of the Holy Father Pope Francis, we join with the Universal Church to have Holy Mass, Requiem Mass for the repose of the Holy Father Pope Francis. That is why today onward till Saturday. Saturday, of course, we have morning Mass. The rest of the time, we have evening Mass. Therefore, we join with the rest of the world to pray for the Holy Father Pope Francis, that he may receive eternal reward in heaven. But on the Saturday, we have common Mass at 10 a.m. on the barrier day. So may the Lord grant him eternal rest.